proses syutingan guys, syutingan karena Detres, syutingan video klip lagu terbaru Pak Detres Jembatan. Tadi gue elektron tadi kau pas lo kerangka proses syutingan bos karo Pak Detres. Semoga lancar nih. Mbak Neng ya pelak. Proses video syutingan video klip saya yang melak ngetrain. Neng dalamnya Pak Bos nih, saya saweneng nih pokoknya. Melak uren dengo, sing penting kan niku. Kawan Pak, oke mendung lengkap.